The independent candidate from Mylliem Constituency, Pynshai Manik Syiem, had filed his nomination today, the 31st of January 2023, for the upcoming assembly elections in the state. Syiem was accompanied by his daughter and former MDC of the constituency, Teilinia Thangkhiew, and a few supporters. Belum nggak lihat dengan CP apa porno di atau kepor, mata ada belah simti konrat NPP tu. Same thing will happen. Kajingwan juga buat itu ke Shillong baitang ke past performance jangan. At that time, MLA scheme is only of lakhs of rupees. So if they give me gross, then I can ngalak ban lek sibun KK namata Mylliem Constituency. EGP kalau ngaman kesan pertai ni kesan buat dat bak bakil prong di pai biang na Mylliem. Kajing igi jonga to kolong ba ngamidon ganun satisfaction. Yung development kawan betang suara election. Pada kita kata ni, kawan tak sisian sansnem, kawan berok sausnem. Tidak kata kadau ngaru kum ka khun ni lokpa. Ngatrai sitom met labat sini, berpersani ik nang binla benyo, ya ke jumjob, ber kijuk ki kam ki baila jumpet ni haki khatan snem men sya ki balalek no. Kijuk ki kam inang lak mentrai kam ha susu. Haki ni ki sini ber ki snem ki manangwan, nara ki pajba jo Mylliem Constituency ki jadi. Ke kalong na kamta barok hi ki nong kebut jong jila Meghalaya. Ki deban semua tu dia la ka jong ka bor. Ki don ban ya ka dor ka jong ki. Nung don bala ban thiet ya ka foot ka jong pi na ma ka de ka hok ka jong pi. Pada haba pin mi laka akin yung tarik pin tap yung buat ke jongki kin mau mapim nung tap tanam taila di morishmet re bi tap mapi nam taki paj baju ka constituency bi tap mapi nam ta jai benrio but bi tap mapi nam taki khon ki kti ki jongpi ki bale se la shala shi sni kin kli na pi yanu pi je ki e kita ki nom kimat bi PPG ki la le nam ta ka ri ka jai benrio ka jongi ban ni di ban kin mau bala da ka yeng jongi ka im ka jai benrio ka yap pi jongi ka siap lang re la da ka jai benrio ka im yeng jongi ru kan imlang. Ina kata kadang midon ya kalingkor ka pakyab hapan perkhat syabi lek bertap vote hak artinya teri.